Nishari iwa karuri no karebota aha box baziretaje byo kuteza obururu byizoro mushaha hariho buteka mazima abantu kandi bizoro mbwire kandi bizoro munamba nyingi kandi akaruru hari hihorere mazima tarushonga kwa iwo watire natera karum gasheshe tuhereza urugendo rukwijasha hemwe watera uta watendera uta bito okendera okumwahendera yo muti okutwaba turiyo kugira ngo enjura yagwa yatubingo mu kishayi twaturiyo twegamye konka twaturiyo tukumere ne box yitu batagira obururu batekamo obwa opponent wanje so opponent wawe kandi yabo agwa ninda ujure taga neyoha nyo nimpagira umwamasimwe ntenge ejiniyo shayo kwindura Mbarara South so akaruru babiretaje bakoraje twatandika kutera twatera nabyo nindeba that means nabana nabo batandika kufurwa wa camera person yana reba abo ne ba assistant polling ninda na presiding officer na wakirize nawe amurundo ogunwo mukamumbira washango mukama na waye kwatire makirize that means obuhereza burijo mu chango eki ninda security na yebebe mbiro tine mu Uganda police nindeba mu Uganda police ndeba mu mchara wa prisons ndeba mu UPDF na nabandi Madam Agnes ubukujya kwina na tugaruke side area tuganira akaruru okabeno nda umwebembezi kwarazeyo abatankira ariki omwebembezi aine kutandikira aha kutukora ebyenguto enguto za kuno nimbi omwebembezi ashemeye kutucendereza emishoro ya stebire kari ebintu nitugendera kubi kandi omwebembezi ashemeye kwegesa emishoro imkwenda bakwateho trading licenses ne batugerera munonga higuru ne batugerekere emishoro nyingi eitutari kwihamu harimo na za ground rent ushanga ibintu byona byatukiza uri kuba ine business ushanga atakutasyaje onko kuyakube natasi mbwene emishoro bakitereza imorembo na munongo muri South Division bamwaterera apana ntibacyabaje dene kindi ekindi ebyenyegesa ebyo bwegese tibirije omuri Mbarara South so twantushaba omwebembezo uturahinguze ngo omwamasimwe ntenje atuteremwe amani ombyo bwegese abo kuba abana bingi tebari kushoma school fees kaborobwe nobwe bwegese wagamba abana bingi tebakushoma that means yazayo nabana abagamateka gakwera muntu waburijo nabana akora ati na munongo gwo muntu waburijo mukengese noreba ebye bintu nebyani biyetagwa mu kuhereza abana za basare sente ziriyo ko mukanso kugabana tubari kufuna basarizi ngo kucyakubire nikiba so nutumushaba karayashikire ngo kutwamutuma akora ibintu bya basare abana babazira batakwebasa nababana bazayishomero bashomye ubu tukuseberana mu tugaruka kuri umucyaro ragate kagamo kampero uko munya Uganda ko muntu waburije abashishime kuje kutera karuraka omuntu wabirije ashemeye kuje kutera karuru mazima ahabo kuba wotarunzura omwebembezo wo kureba mu vision ningora akore kintu kiriyo ihangari yitondiza gumenyima so nanisha abantu batakizire kutera karuru mazima murakwe mwije mutera karuru kandi akaruru kabaho twena twejumbere mututera karuru nasigarane ni Msi Agnes supervisor wa Simwe Ntenje Francis ebigambo nibyo bitwaza kushoto kampora tugaruke kuri yo mucyari na munongo yo muri wa TV sariyo natureba akaruraka kariyo niketorora na munonga turi arengora divisions na municipality nani ngamba abandi nabaso na mnongimo batine municipalities na divisions zakani nakaruru kemeruka akuruka kubano katerwa eberobina nbakone batera akaruru kemeruka twaza kushoto kampora kwa person wanje twaza kutamba echo ryo noreba screen yawe tuyo haza haraka gendo wakurugano baranka kilomita ninjane ne kankemwe okuyiko mushakirya Ruiguga ahi abatebekansa beteguire okureba ngo akaruraka katera twantugamba omuri Mbarara City North constituency na division tune yabantu batano abakwende ntebe tune cyabwisho gumisiriza ogunwe incumbent twine Murindo Ivan oguwe Arjum Karuru izoba kosha nyumwe bazyo konkakiri ya ballot paper abukushanga ngo ayize kurangerera atarum twine Nsubwa Abdul ogwazira kibina cha PFF twine mukasa kamwebaze nawe ari aitwa aika ekiri noreba twazo mu kishayi kindi rwagati twarwo mu ishomeri ya Roadcop ayibaba begami enjura twaza konja kwikana mununga tugane na presiding officer turi muri Mbarara City North Mbarara City South Division muri Mbarara City South Division abakwende ntebe twine mu Jomo Mugabe bingi mwamhuriye ne bamugamba ngo nini kambe twine Asimwe Ntenje nawe bingi bamugambaho twine Mel Francis Kabateri nawe nawe bingi bakamugambira konka nawe na ntebe ejo twine Segawa
twine Sega Crash ogu nawe izire akibina cha NUP twine na bya Mukama Regan ogu izire akibina cha FDC nyenda tambure mpora tishotoke turonde presiding officer na mnongo mwanyogo anje kutugambira bitu bonka presiding officer abatezi bakaruro mwanyogo nibangaye abatire bo nibangaye obuyoma bya VVVK byo byakozera ahubwo byoma bya VVVK mukaruraka ni kuru munonga okulja returning officer hariho umuntu wena ashimukuba natera karuru omurimbara city aba south na north atarabyo mukibina cha BVVK nyinda turi presiding officer turebe anje tuganira na munonga okurga kasheshe ambure zo kureba ogutumushana abantu binje omwene bamanyira kurengo bareba umbrella utekateka ngo guno mushana akana kajura akabyo murembo rwambara konga ka TV wose ntukuraba mu mukajura omushana byona tukwereze turenga ubuzima akarura akakatirwaje na munonga omanye no hayarangirwa no hayasinga nebindi nkebi natungo mugisha na munonga kama pasa assalamu alaykum wa rahmatullah echo ryo noreba presiding officer akan kokoma kutantugamba ko maka BVVK na munongo murimbara city north na south aba divisions bishatitano nizo oria omutezi wa karuru yana ijana ya mwemero misho batame chinkumu echinkumu echo chokutamu nicho kuhamya ngo ubuzima niwe yaba senyo mu Gideon ogo kirungija na nendanga muntu basikaninga ndanga muntu batame chinkumu na nebindi nkebyo that means it's one ballot one secret ballot na nebindi nkebyo then echoma kigamba chaiza gamba na rebe chani hije chani then ataye chinkumu okuja returning officer ajange choma cyakitaka gambere oshemukuba no yebuza abachicyo machitagamba that means no basa kuba otari mutezi nebindi nkebyo yaryo natame chinkuru echinku mucyayanga bagumizamo konja kutame chinkuru nebindi nkebyo ebinkumu yaryo naronde chinkuru cyicire then echinkumu cyacangire then bascanninga face echiro no rya kamera yawe hati abari no bascanninga face wamjyango yake akakohe face no maya tugire ku rwo registration binota ya misho tayibinkumu nyindo misho byona babikwata ogugona no muri mugwa presiding officer yes no muri obundu wakwasa kureba ngo tugwanguhi konka gogwine kureba ngo akwani benda face bagikiriza echo nanye nachamisiriza ngo face yo bagikiriza ati baza kumuhereza akakonji baza kumuhereza akakonji omumba kansara ninde baza kumuhereza akakonji ba kansara besimbira nabandi batakakire kakonji manza bakasikaninga ebyatugambwa kasheshi konka ati amurundo ogutiyo ntubyerebera akakonji bakasikaninga bari musikaninga akakonji then ba niyo ballot paper bakumanya urujungu babikereza nubo buntu bibiri bakereza ka division mayor na kansara w'icwekecho then otungo muca ogendo tera karuru oguwe namureba ubuzima akoma ko kakora ekicho nincyamisiriza na munongi yo murebo wa TV West omurimbara city oboma bo buriyo nubukora aho kwa kicho nacirozeho banyuma kire ntukonja kuganira na presiding officer tuganire echo ryo noreba kamera person wanje omuntu wabanza ubakencura we yaza kutera karuru stage yo kubanza no kutorana mayor yaheza katera it's a secret ballot ni wakumanya we yatorana akatambika mu box transparent box abakino batijeta transparent no banogireberamo nabana ashukama account kamwe yayi ni 12 nabo no bano burangu yashukama 12 aho ibintu bishoba wale ibintu byashoba polling assistant ariyo namuhera bwakajura karimu yamukwatira umutaka ukureba nchireka nyense bintu nkayoto commission yo konja kutereza mushana polling session bakuzironde imyanya yisherekire arom tezo karuna ryo natugana na munongesho ngakazura wanotekateka ngo dani tekateka mazima bagume barete tensi abo kubenjura kiyagwa nabwe yakiteganisa twabanza twapozinga muntu atine hokushitamu na hati enjure rumunetera bakuteza karuru nane bakuteza karuru emitakero ko ngateru kumara mazima
enshonga bichwasiro bari TV wese bari bareba nabahurikiriza ubwo ayaza nyenda nawe tuganira nawe atugambire process yagireba tawe nkumuntu akuba n'ikitekateko cye yazakaruka woman counselor ba woman counselor nabo bari baterwa omuringejo tubakwikiza mu bantu binji kureka ba polling assistant, presiding officer na security nayo area heri ya ringejo omuchara heza kutera karuru yaza kuzafa ino touches na mnonga bamutemo akarambe nali simbo yokoreka ngo buzima yaheza no kandika achikumu na kutunga muchananye ntunge heza kutera karuru nawo atuganirire okuruga kasheshe negisha akwawe yakatatu amure mama mukama wita simu akajura kakubakana n'umwe mama yajangu takwasagambira kamera abwa empindika yobwire n'ebintu nkebyo ncherekaire muka RJ bintu nkebyo twaja katumureke agende ahumureho konka side eri ndijo nyine muba swahabana n'abatezi bakaru nabo batugambire okuruga kashesha akwa ninde abari umutaka gumwe gwa yero batuganirira umutaka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Live TV wesa amazina gawe amazina ne banyataka bugo Burhan Soka ndio mtuze wa Rutu Ward Seren Tank Hiru turiyaha mu polling station intera karuru kaba City Road Mayor ibintu byatamburaje konka mukamaro hanga yathamu ekengera cyenzura kokana cyo tukebariza mukama abako turi abahingi turi abarisa abyona nsaba bitambure munonga umumisho ashonga kutera karuru byo biri bigenda ashonga kutera karuru tubyo tugendaje alhamdulillah na machine zitu zakora geno za hari abakorebo machine uko kweza kukorebo machine bakutagura obukonje beno je no boxi otiki ngo muntu wawe oworu kwenda nintero muranga bona abantu bona Uganda yona na world wide bakoreba TV West mongere kutusabira tutera karuru ko businge tutere abantu bitu tukwenda abebembezi abaratumanye abarakore na movement abo kubati ni yeri ya bendera insha Allah si yitu Uganda yitu mbara yitu ruti yitu egendo miso barakallahu fikum yo watera karunkiwe yo natire omwebezo watayo nkesi yaoza yakarahira omwezi kwa gatano omwezi kwa gatano nawo ukabe no inda atanchira riki omwebezi unatayo natera karuru ni nsaba abantu bona nabo bongere baterera ubunatera konka tinguza kumugamba amazina then twena tumuhe ekisanje eki ayongere kutungura byabire yakozire abo kubabira hariho ayongere muki atwongere okore ngudo omuruti yitu omu south yitu yona then ayongere amasomero ebyamagara amarwaro za kitagata za kicwamba zona amarwaro amagara tongere tumukwatanise na honorable mwene mpaka bokubo tutwakimusereka ensi yona etambure then twenda na nebye mizano bokubo honorable mwene mpaka no ebye mizano na noguna aterera nowe 99% na wono muntu webye mizana na yitwemerire cyo kisaye bakaba kibire we atira hamagara kateka mugongo tukasigaza yitaka eryasigire cyo ni kigamantine kutina barakallahu fikum Ushem Live TV West ekiteko cyawe na munonga acyakarizo ekiteko ni sabanga ubururu utambure kurungi omuntu arondo umuntu wakwenda uwaine musubi munaza kumongera mu miso dero Uganda igendo mu miso tugamba ko makabivi ke rizobo muri mbarra wakareba kakoze akoma ndene kasikani ngaje abantu urukubatine atine akakonji ukonko muri gestar umuntu abasa kutera nicyo babasa kukozesa mwe nakaruraka no kakuba kare ko businje kutaza hamwe sana kubyakwiza kuhinduka bwanyuma konka byaguma biti mukama naiza kwiyamo waratuhiremo wasigariwa ndasigana ndikazungu Jeremy omuruti Tank Hill Jeremy wamuhorera ebintu byagumiza muko kubiri ebintu byona nibiyo kushemera ekigamu cyawe cyamure nabo tukusibura twatanukire kurungi akaruru kito mu rutaha adakazura kizamu polling station zitiriwe ntumuntaringa zona twataka tungire mu buzibu okuyaho tumozeremu obwoma bwabanza bayanga scanning obururu konka kubwamara bwaterera twantambara gihona hundi yo ni supervisinga nabantaka tungire obuzibu a polling station abo bigambe byo twaza konja kutaraga polling stations zindi akwa turi mu south na north eyo natine kwikayo katumbune mukache tugaruko mu studio na mnonga aba municipalities na wonje kutereza kibanda tune municipality ibanda cyo mutano wa murundogo bone bakutana karuru kabanyishenjero katubanze tuzibanda tuze
Kasese tuze na nahandi twaza kumura mukace na bwanyuma tongeye kwereza nasiganse mu Gideon aho murembo rwambara. Okay, bari munonga umunyamakuru witu Gideon Senyomo ari kuturetera ebyohe biri mu bigendo misho ahari ruti playground kind of course ruti eriyo muri Mbara City South abantu bayijumbira mu kutera karuru no wakajuro kije mukace bitene mpami yangu hati abantu baza kweyongera kandi ko kunanagambire Mbara City South abantu batano nubo bari mu bahayahayana ahantebe giotire mujomo Mugabe Kandogu ni nkambeti niwe NRM flag bearer twine Asimwe Francis Ntenje ogu ni Independent Segawa Christ no National Unity Platform Mary Francis Semambo Kabaterine owa Alliance for National Transformation hamwe na byamukama Reagan wa FDC tuzagumizamu tukweza updates twaje no muri Mbara City North ahakaruru kamani niho kuno hikari abokantureba harimo mwami gumisiriza cha bwisho ogu ni incumbent then mugume benono ogu ni NRM flag bearer bito yijike ngu obobururu bwa NRM primaries obwabaho Election Commission kabanza yarangira gumisiriza cha bwisho nko tware bendera bitu twareba benoni akata kwikirizana nebyarugiremu niko kupetitioninga omukachiko kabo aka NRM wahibi yagire kwendera hate bendera bagihereza benoni bitu tureba ngo mugume benonogu yasya emirundi ebiri ari kwesimba na cha bwisho biteje emirundi yona abire nagwa kurgo mwaka gwenku mibiri 16 tureba bakesimba hamwe ahabwe intebe ya LC3 chairperson by then kechere kachika sub county bituna no mu 2021 tureba kesimba kandi je mirundi yona cha bwisho atwire na musinga mbwena hati agaruchire Mbara City Mbara gwetungire city status yagakaya yesemba on primaries kuya petition injire nukwe kumuhereza eje bendera so akanaka rero kamane akushemeye kubantu tahamisho bitu tubobo kabesimbire twine na mukasa kamwe baze uguni independent twine nsubuga Abdul Nasa Kandogu nowe chibina cha PFF twagira kugambo na Jacqueline Kankunda ogunu deputy RCC Mbara City North biti yayihananje z'abanyambara na amanyamwina karuru kamani biti yagira tugezeho turinde obusinje ababarainde kureta maki mucero kakutwarebiro mu primaries yagira ngo itekaniriza kubakwata bitubo kabe byo kwerinda omurimbara behireyo kugira ngo twagira akaruru akobusinje TV West umuntu tutambura ebyanga bitari bumwe na bumwe tonda turebe abantu bayejumbira mu karuraka obo bwoma bwa BVVK ningashi biometric voter verification kits burumu no bukora ko kutwara muri Mbara ntusima Election Commission kujangwe bukwato at least yabitayo omushaha no gutura umuntu uteganisebwa akajura kacaka mu katonyera bitutu n'amasiko ngwa karura hande nikaza kutambaraje akaruru tukarimbara yonka ko kunanagambire twagenda mu district zinde zine divisions nkashema divisions hamwe na municipalities nkazashema nkabushenyi abanyamakuru bitu nabo bashireyo umunyamakuru witu Sheke naza kubanatisiaho ebiri mu bigendo misho okwe yatugambire yabesimbire nabahi abatezi bakaruru bo bari muno bejumbira omukutera karuru ebabiye kwerinda biribita obomobu buri muno bukora nibyo bitwenda turekana ko kutwatwagambire abanyayuganda akakaruru nakakwataho munonga gwe kansara ogwa kushikire hihi ogwe meya we canga cha wari kumebiri muno bigendo mu misho mucyaro nuwarabe nabitwara omukachiko ningashi omukanso hall zabo bakabuganiraho bakabyongerayo kurugero bwebembezi bwanyu kuburi then no itukorebera za budgeting processes ziri kutandika mu reka tutakakarabya mamisho reka tuyimuke hamwe tutera karuru kind of course akaruru kawe niryo iraka ryawe muri ntungamo Elias Rutugusana za kuba natwereza agarukufayo
nturebana n'ibanda kandi ko tuba twagambire ibanda yohera izoba neza kutera ubururu bw'emiringo ebiri obwa members of parliament tureba 2015 obutame tutera obundi okubaka postponinga abo kugira ngo bonero bwomo mbabire besimbireho tukokiyabira tire ya ballot paper hija kandi so nubaza ko batera omwishenjero wabo kandi bari kutera naba mayors babo eshayo nantuza kuba ntutunga agarukufukwe nayo bitu ahandi abanyaganda ntubendeza akaruru ko businje mukejumbiremu twagenda muri Kabohe Sheikh Abdulatif of course naza kwa natweza updates Sheikh Rirota. Hello. Yes, Kabohe nubaza kwa natereza ebirimuno bifayo nubahabe simbire ibyo kwirinda birubita atmosphere yeta ebe byona ntwenda turebe akaruru karimuno kagenda misho Sheke eshayona naza kuba na kwatesemu kandi aruganiraho nitwe ahashongeji bitkundu kureba shema abantu bashatu nubo besimbire ahantebe yo bwa meya Sheke o live aha TV West okwena hagamba chi akaruru karimuno kagenda kata municipality ya Shema abantu bashatu nibo besimbire ahantebe yo bwa meya kandi umujyabo harumwe okira David Meya na Karisa Rukia ayisimbire no birari meya wa division ninga people kwa kweta LCC wa division ya Central Division umuri municipality osirisa bisho komune sobansigaraho yagaruka yagitoho ondizo bakweta atsindiza bravo kandi ubwo no mutigaze kwatabuta bona bashatu bisinda teleyo baneya kada yikugambira aka arura akatandika je kurungi mnonga ahi after ishatu nini bisho komune sobansigaraho yatera katoche police station no yatera karuke kandi shayi n'ubwo kikanki 18 awutita na Karisa Rukia nawe yatera akaruke hashayi Kabohe akaruke merire obahati buri cyangwa miso hashayi cya Kabohe stadium no haba hazaho akavuyo ahi abagizi baramba acyuze kugira ngo abantu ba na Karisa Rukia babitente bakuzigaba konka ibyo kwirinda yarakakwizabo naho kandi bashanga ngo taro tete izabana bagaba akavuyo kiza kacendera ibyo songa yabata ibyo mukaruru yabata kuba mukaruraka hariho ba agency baba n'ibintu barebe ni ayo kutagurira upapara bari kugira ngo abo kutagura upapara babantu batagura upapara bwinji bahereza umuntu icyo nacyo cyaretaho akavuyo ahabishema stadium muri Kabohe kandi wanyuma tukije nabo yakaho umwanya wo yabata kuba negereza songa neza umuntu weko ayturugambira ugireho usonga buci obaba umukaruru okorwana rwanditse muhanda abamuntu bagira ngo bategera abantu mu muhanda babahereza ikete konka kimwe cyango icyabiremo okurwanaga no kwabiremo kwango yosonga buce kandi security ikiri in control okutureba ngo akaruka atenda ki munonga Sheikh enshonga yobomo bobwa biometric voter verification kit ergeta omuri shemokwe enshonga yoboma obunono uteze urero district ya Shema wahate municipality yona umyanya yatahamu abukubana ka umucangi cha Kashozi division na Kagango kandi na n'umutima Central Division hamwe no muri Kabohe ubuma bwakora kurungi munonga kime na koma na kamwe ayikateganise akapapora kuba kareta kurungi ukakareba ekintu mucyatahamu bakwereka ngo success ekikwereka ngo boma bwakora ki munonga kokesho ngizo otirisa yenda kubagambira ngo tanapo ekirinche tanapo abo kuba application zimwe na udacika 20 hatine mu ntagizire okikaho kutera karuru orzo umurikabohe umutawuni yakabohe abantu bagezaho okurizo police station nice konka hamwe na udacika 20 abantu batakize amatiki emotoka ndizo ziri mu muhanda
kutambura. Okay, wewe mnonga shake kutoisia heavy biri muri bigendo misho municipality ya Shema tuza kuba tukweyongeza orukongera kutereza updates ezindi. Wewe mnonga. Okay, ogo yabari umunyamakuru witu Sheikh Abdulatif omuri Shema arikuteza updates akaruru ka Shema municipality netureba luki ya nakanisa ubwo ni incumbent Shema municipality deputy mayor on primaries akabasa kusinga abashija bashatu nuko kwangura ebendera ya NRM and of course nkoko yabugamba hariho nabishweko Moses hariho na Bravo Munjera gukana we independent bitanzureba mu Shema municipality bakaji creating aho mu 2017 kandi kwihobwe etwire neye bembera atchungura Abel kwiha 2018 bitantureba taragalchire kwesimba omukaruru aka tishira umuntu gumzamo na updates ziri mu zigendo misho ombururu katuzamu ka mu kace tuza ko bantugaruka mutagarga TV West. Oine chiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurugomba hangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi ne yitorora insinere bisya byingi so tugumantuleta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurugomba hangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukagazi ihangwe omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunteraneza bari kurunda bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya nituza kucumisya yekumira mu kumanya abo kubekera biho cyona TV West neja kuba nechikwisyaho TV West nehinda Nehinda we bari we aciri nitwe ocine Jemima ayebare kandi turi muntu tugezaho kureba ebiri muri bigendo misho omukaruru akerizo bayito kutera ba division mayors hamwe na councillors babo then hamwe na ba municipalities districts zine municipalities aho tugamba ka Shema municipality tubantu reba Bushenyi Shaka municipality Ibanda Ntungamo Rukunjiri Kasese okoyona nizo municipalities zituri muntu gamba ho nahandi hinji and of course itonka TV West hireyo kwereka ebiri muri bigendo misho nana enkozesa yako maka ka BVVK ningashi biometric voter verification kit akarukwezo mujisha kugira mbo ije oteme chinkumu chayanga nobakuta face ID basikaninga bareba kweri niwo munogama niwo orukwenda kutera karuru sabamara ku verifyinga na karuru kabo bakasikaninga so echiruncho bwa machines kujana bumonitoringa bumanya abantu shanje nubo batera karuru nubo bururo butwa sikaninga kandi njimaisa no box
regardless oba muri abantu banga itoto yo bw'ubururu bushemekwa n'ukikansanju ninga kurugire namba yona so ninda abanyarwanda bagira amasiko bagira ngo bunde bene bateganisa mbururo bwahwireyo bobo bwayanjire gukora ubundi tubirabeho ogu omurundi. And of course umunyamakuru witu Gideon Senyomo naza kuba nayitorora mbarara ari kutugambira twamurebere omuruti playground Mbarara City South tukabe kiri kirungi yakana no muri Mbarara City North tukareba akarurako akabantu binji akubategerize abantu bakejumbiramo tureba hano yo muri Mbarara akazura kakenda kututeganisa bitahindugambira kacendera bakunda abantu bakatambura mpora bitu twaza kugerageza n'ubururu nko obwo 2015 tutera presidency hamwe n'aba members of parliament tureba Mbarara bwahati etawuni abantu bagumzamo emirimo yabo nkaburijo umuntu no kuruga dukaye no kuruga mudaragwe akagenda akatera karuru akagaruka tarumukashashamero kamani n'obusinje bonka tukabentwenda bw'obusinje bugomezemu okusahibara barira karuru hamwe bakakarangira of course byo kwerinda babitire mamani tubakwenda akimucero kona. And of course ni w'umunyagando sheme kono kundo businje ndugaho kurugaba no mukawa no mutawuni genda tera karuru kawe ahandi ogarike amerimo yawe abuko bururobu Justin season kwa kabiri twabantu mara bwona no gweminyeto na no bwaci tubantu garika amerimo yitu mwenti cyakwe kiri kirunje kushanga twayeteka omu buvuyo obutaratu yambe Gideon Senyomesha yona naza kubana twegita ho bitu twaza kace omuri Banda municipality tureba bo ecanja uro no kujanguno baza kubana baterana ba members of parliament babo aho abantu bana barimo bahayanira entebeji kandi harimo Peter Agaba oguni we NRM flag bearer tureba Innocent Mwine bakamuhara oguni independent tine Rashid Muganda oguni independent nawe hamwe na Salapio Betungura ogunawe ni independent tureba 2015 tutero bururu bw'abanyishenjero obubonero bumwe hari kubabo habise nko kwakuboyineho akompira bakafitera hakesemu so twareba cyatuma abantu baba postponing abo kantumanya mbyaro ku umuntu nabasa kwata ku makushomizina unkana amanya tinankanzize ngo akabonero keye no mupira ninga nebendera ninga no mutaka so umuntu yije ariko ndafitera kabonero kandi akashanga kahaba ubundi nakaruru keye kabasa kwaba so twareba postponinga biterizo abantu bazana bakubana batera karurako then twagenda aha chikwatine nakame na nakaruru akaba meya tureba bashatu nibo barimo no bahayahayana ahantebeji kandi harimo Johnson Kanyomozi ogunwe NRM flag bearer hariho Deusdedenti Murinde of course ari independent harimo na Anslemo ari nitwe ndikora ogu no chibina cha PFF nitureba municipalities kakasese turebere kaseso bururo buwire turebere NRM yakora kurunja munonga oyihireho na no bururo uko bwenkumibire abernagumwe aitwa bentere bakari opposition yamane turebere recently akarura kuturigiremo NRM yatwara entebe zona ntwenda turebe wahati neza kuperforminga eta twahika ahabwa municipality mayors nko kutwareba Mbarara tukureba na Shema na updates zibanda niziza kuba nizija turebe akaruru of course so when to expecting ayo turn up kuba mpango mnonga kujire 2015 obururu bakatero bwa president bonka so ubundi turn up ekaye yonjera and of course na Kisoro municipality ntujibaranka gumo mwanya ahibarabe nabatera akaruru tureba abantu batano nobo barimo no bahayahayana ahantebeji otiremu Alexi namba ijamana oguno wa NRM twine John King oguni independent twine Kelebu
tuyishime ubu nabona wa independent twine Owen ahimbisibwe PFF hamwe na Ramadhani Ndikuyeze. So eshayo nantuza kuba tutunga updates tukwenda kumanya oku ebirumu nebeza omisho municipality ya Kisoro Bushenyi ishaka municipality nayo erimunetera akaruru erizoba bitubo na noboma bwa BVVK buri muntu bukora ko kubwakozire obwahererukiro bwa mayors tukareba Shema hamwe na Bushenyi obomo bukabasa kora omyanya etarye mwenemwe twatunje updates kuruga owo munyamakuru witu Sheikh Abdulatif arikutugambira ahakaruru kashema umunyarwanda we nari okwe ntukwisa ngu ojezeho exercising right yawe omwoga gwawe ko munyarwanda kuterera omwebembezi wawe owori kwenda wabo tatiri karuru kandi tukwenda tureba omwazi uri kwakanise byarugamo aboko wabo kuri wano indarabe mwana oza kubachikozere kare eshahankezi shahemwe polling voting materials ninga shebukwato byokoso mukutera karuru byaba byahikire kandi obwire bucirikari edachiki 17 ezaraba ahari shaitano nchamayisa ngo chine yobwire zaza kukashayi 10 at least ojezeho otere akaruru tinkumanye mbera yobwire okweri omu districts ezindi kokabanya bitu nabaza kuba nabatugambira and of course twine binji bukubane baho twabantera akaruru ekintu cha voter turn up twosire ntureba twaza kureba nkombururu waba president tukareba abatezwe bururu bakandi bingana miliyoni 21 twareba miliyoni 10 zonka zabanizo zatera obururu abinji nabatakomeje kugenda misho abinji oshangana bamwe presence yabe byo kwerinda yabateneseriza bitati ninde byo kwerinda ibataho mazima eri minimum just kurinda obusinje kurinda na karuru twaza kureba mu karura kuturugiremo akaba chairpersons ba districts hamwe na ba city mayors intore nayo tana peka banebuzabuza obundo mudaro kujata ati ninza katera bakibe atimanya chiko nkato bwo bwatandika gukora reka tugire amasiko ngo akaruru kawe nkaza kuba karinzi reje sogeza homunonga oye tabe omukurunda omwebembezi wawe niwe arakore ahabizibebyo ebirumu nebikutega zito ka TV West twahireyo okugenda omyanya etari yemunemwe abanyamakuru bitu twaba deployingire kwenda kuretera ebibyona ebirumu nibigenda omisho updates okwetorora ihangariona no sheme kuba no yisiga TV West kwereza amakuru agashire twatwagambire ahashonga ya Kasese ahiturebire NRM erukoreje munonga ombururu obuhererukireyo seshayo no munyamakuru witu Gilbert Kasese Gilbert naza kuba natugambira ebiri mu bigendo misho omuri Kasese ntwenda turebe twantujumanyanga hatara opposition ya man tukumanya ngu FDC yese kaberiyo twari nangu na National Unity Platform yenda kugirayo obuhagizi bw'amani kokatu wose turebere NRM yaje gariza ntwenda turebe obwahati nabahi abesimbire embera Erieta omuri Kasese so Gilbert naza kuba natisiaho ebibyona ariyo mushana and of course binje nabasigare nyuma Gilbert Muhanguzi twakwakira hambehoza renyuma Gilbert Muhanguzi twakwakira hambehoza TV West tugambire Kasese Rieta kandi akaruru kari muri kagenda kata akaruru kari muri kagenda byo misho Kasese nesi yomushana konka abantu bakasese n'abakunde kutera karura abo kugira ngo bacera kare batera karuru kugira ngo umushana gwaza kuzwa dareba tira karuru bategereje shago karangizo mwabaze ebyo shaha inemeri yo mu kijunga ropo station ina unkano reba mutana pya abantu yageza ho kweyondera singa nakarura kugira ngo kopera bakiamene bento za katana Gilbert shonga zoboma obuturu muntu kosobwa BVVK okwe Kasese buri muntu bukora ninga
nubukora konka tubukora je munonga kugira ngo hiza abantu 10 babasa kono basirikari 10 mwenda bwa ubwiki bwabikiriza reno ko mweka gezo ko bakuza buzabahembera batakakozi tunga mundo gugoma burumuntu bukora kandi cinte chikwatine naba candidates nabahi abesimbere ahabwa meya bwa chichwekeje abwa meya bwa Kasese municipality tine abantu bashaka aho kubanza tineho Master Dore Kateba ukibine cya Rwandiseriza na Muhindo Saidi ukibine cya PSF na Jacqueline Bwenge ukibine cya NUP nabo abantu bashatu abesimbire habwa meya abwa Kasese municipality kandi byo kwerinda anka polling stations zizwabasa kurabamo ebyo kwerinda Kasese nimpanya kugira ngo nonko munyamakuru ngira mutuwime akanakaru ko kubanza kusanga kariya ko businge kataramu kiboko kataramu masasa kabira karu ko businge abasirikare abatendekejwe ngabe no babindo bururu ko kusanga police station niwe nitanya kugira ngo basa kumarizo bariyo notare y'umusirikare we mbundu ngati ya police station ngwandira karu so yo kwerinda Giremerije taru umuntu kutegana sebatu batumubaze wategatera karuru muninga yanaruga yo ngo bamutegana. Alright, wabare munonga Gilbert Muhanguzi ariyo muri Kasese municipality emwe aha municipalities zindi aho kutera karuru kaba division mayors hamwe n'aba municipality mayors n'aba councillors babo akarumuntu kagenda omission koko nanagambire itwenka TV West twahireyo gumanti kuretera updates kuruga ombyanga betari kushana and of course na Gideon Senyomo twatwamurebere Umurimbara City South Shayona naza kubona twegitaho obwe ari kuturetera updates zindi hato bwakajuro bukamara kugwa njire mutana permune yongera ninga obomobu bwa BVVK ninga shi biometric voter verification kits buri muntu bukora polling stations zona ebinte kwatine nebyo kwerinda biri muntu bigenda bitagire nsenyomo naza kuba natwegitaho ari kutuhereza updates ezindi and of course ngoko nanagambire litugamba twine municipalities zikwingana 5 na mukaga abarimono bahayahayana nibingana abantu bishatu 25 humbweno akaruru akahana kamani ando munyaganda jeza humunonga orebeke ngo wakejumbiramu abantu abo kwingana 15 na binano bo candidates abiturabentera akaruru kwetorora ihanga ko kutwarebire ntunga mu municipality nayo eineyo akaruru rukunjiri ibanda eco mutano no kujangu bo erizo babono bakora no baterana karuru akaba members of parliament nindeba Gideon Senyomo already ari on fielding katereve obuyaturetera nomwe omwe wa TV West amazina ni Senyomo Gideon enshonga turichiriyo mu nshonga ya karuru iwariyo natureba akaruraka na mnonga iwasa kutegita ikisha kariyarengo ra divisions na mnonga bine za city na municipality na mnonga imwe wine municipality ntakusibiza nyine Jomo Mugabe ogunwe incumbent kanwa kwa techimina cha NRM ebendera abambarara city south division nyenda tumwachire atuganda akaruru atugambira akaru yakatire yakaterada okuruga kasheshe nilizoba nka akutwa division neja kuba akiriyo mu ntebe mpaka okweswa katano Jomo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugamba gendera kuruga kasheshe n'ikisha. Echo kubanza kuruga kasheshe na byamashaha ikubi nagarukani mu 11 na yetero twizi akatogo kanje kuna heza naza kutera karuru akatera karuru na akatera shahina na akatera polling station yanje nibageta Ruchindo Primary School polling station. Ndabona atera karurako of course ni terra basi abo kuba ni yecho na yetera na terra nabatayi banje aba basi akaruru kateganisibwa mu ensura kace okani ndebere yonesia koka kado mbahangwa no mbutura bwensi ensura nayo twaba tugenda abantu nango babageza ho kwenda kwijaho kukiraho abijo ababa meya akakitwa karimu msindo
abantu babagerizeho kwija bita handi akaruru nakihorere abantu bene batorana tutegereze omumazi yo tukareba encwamu y'abantu eyibareba bacwiremo kuba bacwire munyawe alhamdulillah konkano bakucwamu ndijo nimwikiriza kandi ninkoraki nimutabariza nyenda kusima batayi banje okutubira ntuhakanira entebeki tugizire campaign nungi munonga itwe tugizire munduru tabire mukujumirana twetwarize nk'abashija hamwe n'abakazi bakuru kandi nshabo buruno bwako babuire tugume turutyo kuna kuba ntungiro mugisha kagaruko mu ntebeki nyine bintu ebinyorekirire buzima arebe natandikireho ebintu akaherize na nebindi emihanda omu division age tekakira rengo rweshebireko nyenda kukiga no kushikira amasiko tukore munonga turundane sente nangu tegurire koma cyakaraki tukubasa kukore muhanda abo kuba guredemu koro munosi no musayi tekutuma ekindi cyakabira amashomero giki tubire tukozereho kugongera mutindo n'amarwariro kongera mu manya no kurwanda sobrofa oburiyo nibugaruka omurembo rwi rero bwo kugira mu campaign twatina kubakwataho twatina mwakore bitakorwa mwena akaruru kawo abantu mwe mu rujyaro bajurwe nguto mugaruko mbutare tugaruko mbuteka abo kuba tubire tutina buzemeta unebire yasisikara mnonga abo kigambo cyaci kigambo cy'akaruru kora ekindi no kwatanisa omu kutomu nkora program za government tukareba ngzona twazitomu nkora twarwana sobworo abantu bitu batungu umuntu yatungukire oburemezo bwinji nakora ki nabona ndukhendera takahendera kwa tunyenda kuganira niwe omwe wa Chief na mwana yaza kutwegita amazina nisonyo mu Gideon turinkaye turi omuruti aho murembo rambara omurimbara City South Division ba City South Division imwe ariyezo bakwa tune South na North no mwami Jomo mugabo ngwa kimina cha NRM benda ari natuganira okuruga kasheshi negisha enshonga karuri negendeta ubu twija kuhenda na murongo go muri wa TV West wa South Division ari abo police ibishatitana takije kutera no kumuherezo urugendo rwawe nko kwiza ukatera karuru nebice bwarabamo na mnonga cyetegereze yashimwe kuba inendanga muntu n'ibindi nkebe aje nabyo tankiraho na ubukwendera yes mbone cyo kubanza waza kutera akaruru shemere kugenda nebe kugambaho abo kuba nubasa kutera akaruru kamutayi wawe cyendo boy nebe kugambaho obandanga muntu obaka konji ko kutera ninga shabata kabonka kubano bakumanya deno kabona kutera ki okabona kutera karuru ako kandi okakatera omuntu okora ki omuntu oworkwenda waza kutera karuru banzote kateke mnongo hako bakaruru kawe nkaza kucwamu okorabe omyaka 5 karuru ko kuzana mwene wakwato rwigana ningo rwa bibiri rukwa kuchweraho okora atwazi we myaka 5 shauri yako then waheza ukahigo mwebembeza wawe kukorera ebyo bire nokora ki ebyo biro mwine mosco kokana muntu akahendire nyenda kusimba TV West ona mazima muntu kuturonda mukahereka abantu bone bukufombururu abikufo mwihanga numukahangare abantu ba TV West nangu na radio witwe ya Radio West ahandi ntakahendire nimba sima mnonga abantu bambara site akaruru kumwatire karuru ka president Museveni mwebare tukagira amatwenje tukatunga karuru kahango mnonga katwise kitinisa ndobururo bundi mnonga bona umwaterire flag bearer nyina masiko oba flag bearer bizere nibaraba muni baraba nyina masiko naje nguri yaza kurenga ninja kuraba mwebare nimweleza ubugwaje rukunde gumeho mwebare mwana Rukundo egumeho amazina nsenyomo Gideon enshonga na karuru akarura akanyonja kwisya na mnonga imwabe meruka baci ebiro bya nebiro bina byo kwezi nebiro bina yo kuratera karura aka then
aba municipality abine municipality Shema hariya Karuru rizoba ntungamo hariya Karuru Bushenyi Shaka hariya Karuru Rukunjiri hariya Karuru Kabara hariya Karuru Kisoro hariya Karuru Ibanda hariya Karuru Kasese hariya Karuru twaza murembo rambara twine North Division na South Division ekukira hariye ebyo no kwano ushanga TV West Honka na kumura mukache tugaruko mu studio obo tutarage myanya itari yemwe nemwe na sansenyo mu Gideon aho murembo rambara Nyamakuru witu Gideon Senyomo kutuisia hebyo biri muri bigenda Misha and of course uyanagamba nawe umwami Jomo nawe nomwe umbari muno bahayahayanira entebe ya Meya wa Mbara City South Division wari umuntebe ayituraze kwendera ndenda turi nadisigaramu ninga hebyo byona tuzakubane tubireba bitu studio natunga omwe umba aboko analyzinga ebyo bururu omwihanga umwami Edgar kandi oguna kuretongore echa Youth for Peace and Development omuri Uganda sebona kwachira ubundi yayanjureho wakwasa kwa yakora umuntu go kubanza yes we bari namutabekanisa kandi abareva TV West ni mbaramusya ko kubanyanjura amazina ni Edgar Uriahika Kavindi kandi ndi umwe umbantu abine mwete muhango kuraterera eri kugenda misho mkwatene byo bururu abo kuba ninyebembe cyo kiri kweta Youth for Peace and Development Uganda ekitongore cyo rokugira ngo twayinegeza entura yo businjo minyeto kandi ukuza kugira ubusinge nakaruru n'ebintu biyinaka kwateka hango abo kuba twizere ntureba akaruraka world over munsi yona nturengo ni kimwe habintu ebiruku baruraho obutabanguko ebukusparking off obutabanguko ntubatwire mutine businge mwine ko bateganisa ko kandi cyo akaruru nabiriya byona byone kwa mutwire mubikire byimukiraho so twakakwata kurungi ntubataga turendegize nizo myaka iyo businge alright erizo abantu reba turi umuntu tera akaruru kaba division hamwe n'aba municipality mayors hamwe n'aba councillors babo wacho mnyeganda shemirire kurwo mukakwejumbira mukaruraka we bari munonga ati ntaka kirakire cyo wambuza tutwire twinaho arho ingambere honezo eryo mbantu ngwakaruru ngwakahwiruka hwire ntwatsi tuzombindi tugaruka mu yitu konka nyo mukureba kwanje ngo abunubwo bire ubuturyo mukaruru akaru kwataho itu nkabataka tukatera kwa president twari aba MPs konka hato bururo turontera nimbata kweta ngo nakaruru kenshonga kanakaruru akunda kumanya ngo nabana nyenda kansara wanje umuntu nkuza kwikirana wogo umuntu twatungo ruguto rutananye uburemezo twatunga ko ruguto maybe twatungo uburemezi bw'amizi naki urukuza kumpikira nubwo muyembezi ubu turonda ombona ko so nyoye ndeba ngo obunako bwata obuturumu nobunako bukuru munonga ituhabateza bakaruru kutandukana hati kwikanko mu rugo mu akatwetero mbiro 25 aho turukomo mbiro mukagaho ubo burukuru munonga abo kubantu bo tusharamu ebitwantu twenda kandi ubo mara kagitu idenga abantu abo kwambatera karuru kandi sofa uko nareba karura ka ahi natambura na room session zitari kushana nari abantu batera karuru and the progress seems good abantu bembeta bo mukaruromu no barabe kose bagere y'abateganisa tanapinesha ke etakabire nungi konkani ndeba ngo ekishandi kiri kibi katugira amasiko ngo bundesha zaza ko muri umushanje umunana tuza kureba ubundi abantu bayongera oyireho akarura kanako mutano kugira nka for example twaza kureba umurimba city obwa hati nugugu nijagure buri umuntu gwitu go kubanza ko sobo boma bwa voter bwa biometric voter verification kit echinchi mindset ekinde kintu kirunja kucoranyo ubunazo na appearing on studio obuhwire inkoreka ngo ubungo bunako obuganda twinde ku rugombintu ebyenkora yenyuma bya analog twazo mu nkora iruho abo kubande imite twine kwemanyiza twine kandi urwo murembo guturu umuntu rwo murembo guturu icyo mutano kugira ngo omukaruromo abarakweta bemu abingi baye bataketeka tekiri nure tukabanza twayiteka teka mukake akenyuma nabo kandi usumusoba ka kutari kubingi twakazamu
twashanga ibyo byakora hati kandi tube twagira byo papura gwitu omyanya ndizwi hati ibyo byagaruka so konka katugira amasuko y'amasuko mbiza kutambura kurungi but practice makes perfect aho tukamushanga ntuyemanyiza no shanga twabamanyira kokati ninjira ubu twatandika trend yo kuteza oboma bwa BVVK hat company ngo na no twantera ba LC series kandi hat trend gumiza mutakaga ko yes nuko cyakubiri nyisiga abakanova no kwizo bwaherukiro bwa councillors some districts zikateza ibyo maybe I think ibintu bibirizi nantabiya municipality bakoreso bwoma so meaning bakarebera insho bizabeza urumu bagezeho kuzugorra hati bayongera kubonezaho so ikikoreka ngo twagumza muna trend tuzakushanga twaguma tukorese byo batechikuru munonga cyama ntoreka ngo itwaba rukutera karuru tushomesigwe cyurukumara akote nako maka ninga abaruka koresa bo bonka bino okumanyi bino kutendekwa okurukumara kugira ngo akakoma bakakoresa kurungi abo kuba icyoma nicishoza ibiwatamu meaning watch koresa kubinyisa kutunga results zitarizo twaka ko kace twaza kurenga mu primaries nanguna nobo ruro twatire bwa president hamwe n'aba members of parliament obo mu matutora bukozisi aza twareba abantu binje bargaye bakwakanisa results mabanyibire manyabururu mukabuna ko box but ninde batonto kosaka koma nabasikaninga karuru bamanya ngo niwe Edgar niwe wakatera akaruru kagumzamo misho ntekateka ngo hato twakosaka karuru petitions twamara kutera karuru neza kucendera ninga nibaso utachenda you see hato twazo murembe gutubete tutakamanyiri so nawo ora asingo we nakora kakubone cyaraye kwase nakwe kwasa maybe inabyo mabyambaza byateganisa abukamba bamba biteza nabo no kubyambaza network manya biki manya hamo ubuntu bwa nubuzamo akabone wawa iswari wanagamba kugira ngo ngire abantu bikoshanga abantu kamukaga batera mwenda ubikumi cyanda cyamuteganisa mukake so those issues nizakwiza shanga dateganisa karu ina ni ngambijo nabagira nti nanogo muntu obe nayiba umunyibe yira ata ine kuonera so meaning nan hata chitiro tuzamu omurembo tuzamu no gwa digital so we must embrace it and accept ngo hotur date basekuzo muri ejo. All right turimo tuguzama misho turimo tureba akaruru akakwatene na ba division hamwe na municipality mayors hamwe na ba councillors babo okwetorera ihanga umunyamakuru witu Nelson ahimbisibwe of course yashiro muri kabare twenda turebe yo kabare beribeta Nelson. Yes please. Ori rota o live hambe hoza TV West akaruru muri kagenda kata omuri kabare andire kurungi kandi abunyemerire zisha nyemerire golf course muri makanga kandi muri kabare municipality akaruru kariyo nikagenda kurungi munonga abantu barene batera karuru kandi rizoba twatonga no mugisha kugira nti ekibire kitakabire huko yatwatandika akaruru kaba mukuru wehanga n'abanyishengero tukazomuka ba chairman b'entero za katano hamwe n'abakansala za ntero za katano rizoba amashini zeze za BVVK machine twarebe rizoba polling station zo no muri kabare municipality zatandika kukoze tubwaso akaruka rero kagenda kurungi mu misho kandi abese imbere bano bakandetse banga bari muno bahayahayane rentebe ya yo bwa meya meya wa kabare municipality tino bakandetse bashatu aho twine umwe ari kumanya nga center rya mugisha Emmanuel kandi ubwo niwe incumbent kandi ayisimbire nkotine kibina kandi tukareba ari kuza umuntebe y'umwaka gwe 2016 kandi ubwo hati ariyo nasherura entebe aventure ya kashatu ondisho ni umwami Sam ari nitwe kandi ubwo we akwasire bendera ya antebe de ameya kandi niwe abire ari chairman w'entebe ya kashatu ahabwa Central Division muri kabare municipality ondisho ni Ian
bya Mugisha Ronald kandi ubwo nawe ayesi imbere Kotine Kibina hanyuma yo kwije mu karuruka NRM primaries bikanga kugenda kurungi yabasha kuba nagaruka nka Kotine Kibina kandi niturebera kimwe umukabare municipality twinemu polling station zikwigashanjunina kandi twinemu abatezi bakaruba kuita emitwari 3 na runana kaga na mwenda umunankomo kandi niturebera kimwe atana pe abantu bari kwija kutera karuraka wagerageraniza n'abazira kentebe ya katano niturebera kimwe ngutana ni pango munonga abantu bejumbira mu karuraka kugira nti babaze kwa barakatera kandi niturebera kimwe abantu bari kwija mu buteka bakatera karuka abo bakaba baragenda baba yaba voters hamwe n'indangamuntu akatera karuruke akabaza kuba araruga polling station kandi embera yo bwire umuri kabare ergeta embera yo bwire nitureba umushana kuriyo nakazo kabare embera yo erige munonga kuba tukatungire ejo ayo nakurwa mu kashishi so embera erige munonga kare ubabare munonga Nelson ahimbise bwo ntuza kuba tukweyongeraho misho uri kutugambira ko bira bintu bigenda mu misho. Okay. Alright, ejo yabere kabare municipality ya abantu bashatu bayibara umuntu bahayanira entebe yo wa meya wa kabare municipality Edgar twatushira mutugamba aha kintu cha technology je iturumu tukozesa ombwiro. Yes, ebe byomba nakwereka n'ikintu cyurungi kandi nicyo twine ku bantu twetanira nubwo murembe twekihanga gutwahikamu ensiyo nabinge batangiye kukikoresa kandi nitori yari twine kwanchitandika kuko nabaza kureba nka smartphones for instance buri muhati no muntu atakumanya kuhandika agine naje basa kugikoresa so cyo kwereka ngo Uganda yenyuma tugiriye mutazo mu Uganda ndije so nahabwe cyo naye okutera karuru tune ku bantu Jean kandi tugaruka mu Uganda yenyuma yo ushanga tukantu turondo papara manya box manya ko kuza kuzikiriza manya box bazaboro mahanda so ninyisiga twatwese machine zeze ibye binde bizubundi basambije kubyakindira only that nana hati okuzando mu karura kwite okwiba karuru za kwa mwatekenuko so kwa mwatekenuko ushanje figures o machine zi network ibiki ukora ka detecting aho buremezi bwaba cyakaba kitanguhire buryo so our candidate or income karoro mu wene kubanza wayitebekana sakare wamanya loopholes linka hi ahiba kwasa kucyangira ninka hi yeno kabasa buri ngo kumakaruru kawo sana kinanye ndakugamba ona munonga ha bintu bya okurinda obusinjo mu karuru na munonga ebirimo bikorwa byo kwiba karuru ari abantu bakukira kunkora kubi ari abantu bakukira abo kushanga ha polling station aheri wa moving aho ka 50 meters away or 100 meters away ari ubundu stations bambwite stations obukorokoro bw'abantu group hata abantu bari bukira kwisakaruka abantu abo kuba aho ntu bakwana bagabira sente aho ntu bakwana bacyuzo mu timing umuntu nayizere kuri akozere conscious yamanyira ngo ninza kuterera nanga okikari bamusinge kibiri akikano mu kaboxi areba inkiriye azabirra ushanga karuru yaka aho umuntu ogwe watakuwe na nango akahereza kandi noreba ikintu cy'akaruru mu tada psychosocial impact umuntu ukwata ohira karota rukunda nayiza kusilabamo nichukumaro bire kurgamu umuntu naza ushanga tuntu ibo umuntu yatira takwenda ahabwo umuntu omwe ninga babira bamukonfusingire hari so nakwe ninshaba ngo abiciro kwata ona mnonga biri kwerinda ubwo bukorokoro babwiyo then nanyada wagamba kacha kujoto tu group tukuba kandi nshuba ha polling stations nyinshi oreto hari abajang umwishi waza kutero ha bakwamu ezamiz effect yaka ka center kubara umuntu bagabana no tusenti tunito twabateze bakaruru neha ahantunguka yebyanga ryito atnoreba esenti amazima kugara mu byumuna akunda senti so esenta hetura tina muntu wo kugibingo konka umwe inaka ukahangwa uko ane koresa choice itakubiri yawe akano boshtamire nyimo oteka techoloti
omukaruru nanka ahubwo kuba nanka n'uwatu ari umukozi kutumwishyura ensonga zitazikora kutubantu ende kintu wakikora niwako wasa kugambira ikintu nk'iki niwakora ikintu iki konka eshaya karuru kika uhabwa n'aba bantu ninga whatever kuwabona sente niwe ukibona sente ezo mind yawe ba brainwash ojiro kuwahunga mukaki ushanga watera ubwo muntu otakuteriye ubwo muntu nabatera mu sente nyinshi wakwa sente ezo ikintu cyitwa twino kumantu yijuka ko mudatera mu sente ze ikinebe ninka investment nakwata sente zanye nkazo hantu nimbanyi namasiko uninza kuzihayo so ni wana obanza obuhereza tugumwe chikwazira kwizwa ngo uriyo wabe na percent akana investing akana akora business so chikimanisa ngo ayine kora sente ze ayastira kazihayo nani nyendo obuhereza burungi ubwo none akabanza jet uriya cyo kugira ngo aba bambenda ko ruguto bunkandi benda kuntemera hwezi nekanza akire no bakubwo atarukozire after all ezinatiramo nukuronda karurako nyine kubanza kuzihayo ahubwo ni nakazi baheza so isanga iwati wakozere ikintu echo ni wakozere sho bimpango umukwakira ibisente ukakemo mwena mukekemo andirabone dena neche kintu cha sente ntendera tutireyo bakande 7 sente umwe batine na capacity yo kutungura ebyanga bitso abanyaganda ninje cyo twataho otutu sento twaciro kashanga bakwindura timing ubundi watero wotenzire tugezeho tuzerinde ninde bangutana apu ubu hati hino bajangu hino kuyenda kubona aboneramu njye ngo abanyaganda twamanya umwoga gwitu hamwe na n'umugasho gwa kakaruru. Yes, this was expected nakugambira ngo tana pikuna aina areba yetarimbi wajyajyana sano bwahwire buri abantu bakaba bakine ibintu evarebere omukarura ko bwa president wa MP so bakaba bakine kiniga disappointments abandi bashirwe mu mashemererwa so umwete gurumuki kunkata abantu babize n'abantu bagarukana bize n'ubagaruka nyuma nibetekateka dina naba besimbire baba bashyiremo electoral commission ndagize ukongera ukugeza so habe mu kintu cyo garuka busya umiteka teke no mukwenda kufutera karuru so nicyo tukurebera ikintu kibaho kandi kujyana n'aba abantu tutera n'abantu twataho munonga batwikiraho munonga umbona ko batwikaho bashobora twatwara ngo twinda kwa rondera karuru. All right, turimo tugumza mu misho na karuru 2026 aitero mu ntera aba division hamwe na municipality mayors n'aba councillors babo akaruru kind of course nkaye go kuyagamba abana abantu abatokire hihi nabo icyo tushimirire kuba tugezaho akakaruru tukakejumberamo umunyamakuru witu Alogias via mukama ariyo muri bushenyi nzwenda tugambire yo oku embera erieta Alogias orirota ngoje narongoze nina hamwe na Edgar Kazindi akaruru kari muri kagenda kato muri bushenyi bushenyi ni tukatandika kuruzuka abandi bushenyi shaka municipality okuni hii nomba Edgar Kazindi ni nyekuga abayobe tsimbere nangene umwana kuzaka ni mu kwataba b'abanyabuzari mwene bushenyi shaka municipality ni aha municipality twino muri kwizoba kandi enyari bari mu barondera mu bantu barondera mu ward ni kuma na mukaga ward ni na mukaga ni kubifika kandi polling stations ni kan change ni ibiri makomo change ni ibiri kandi abetsimbire ho ahabwa meya imbere ba kandi mukaga ko mu mukaga batari mu cyarakazi ikintu cyo nabanza kureba kandi mu mukaga abantu tuna PFF bidi mukade tu leni harmo NRM na independent bashatu akandi kindi cyo narebaho iminyeto y'izumbiza mu kwesimba ahubwo kuba naza kubasomaho deho ayobazibe ubwo bigire bamanya ko abireho n'ishongozi y'akarita ya injina ndakazeka nti kumanya ko kan wantu deho ayobazibe bene harako nesta Richard Byarhanga ubwo no kwitebendera ya NRM kandi nomwe abantu bagarabarwa ku context stage
hariho gasa guma kumisiriza umukino wa PFF kandi PFF ni njyana mu kimanya Front for Freedom then Jackson Kamugasha ubwo ni njyana amanyabugenge n'abakuru n'abato ahubwo bakababonye yawa njyana y'abantu bekwame yawa municipality yataginga imyaka 20 kandi kwiyaheza yasamuka break mwene hatagarukire njyana n'icyago gukora abantu agiye independent kandi ever community ubu no speaker oroho wa kanso yabo mwene ashobora gukwisha koti ndabwa neya Isaac independent then John Bosco Kinsine kuna independent babo mukaga twaza awards abo kubaza awards zikuna mukaga kwera karungu nibaronda omushija hamwe n'umukazi ari kuba abinda bakumanya government ya president Yoweri Kaguta Museveni eki abantu bakora no kwikasa urutambo hagati y'abashija hamwe n'abakazi kandi icyo kurebera buri ward ni ko kuri to mukazi hamwe n'umushija n'akanira turugiremo abantu baronda kansara original kandi badiko kuronda hona kansara umushija so nukoko nanyenda kureba ward emwe ya central ward mu town mu yina hagati ejuwodi eroho kandi babiri umwe ni incandent twireho kandi n'umuntu ari kumanya munonga abindi batwire bagira ngo kujya kwimba ryabo abantu special need onka wakanga yiho mu general abo muwonge abindi mumanya injija mu gupfobwe atura mu community atura nazo mu bantu nango nakora hona no kuzano ngaba katemba ni atwire ko windi pino ni incandent je abo muwonge mwena yitire na uri kamone kiga kureba twari bitezamo ekino cy'abatakore mu karura ko myanyemwe cy'uko maze byaba konka abantu bashoti akarura kakane ya hari veji hamwe n'abatankara ni kamunongo mbanso abantu biza munongo fera kabiri kandi nanogoma goma bwakora buri ngabo zikora byo kuronda ba president hamwe n'abo butirigiremo kandi yotana naci bazazi ibimenyetso yuzindire munongo mukagura so ibyo nareba ntuza kurinda abantu bagiye mu gishanga batera kabiri haho bizura rugera ukacabugimba n'inarwo mukashesha nabanza kutwanika mu nduge yo kare tena kira n'indi kandi rero cyaro konka bwenu twine kimwe hati kariyo kazara barati mu kari konka nuko turutyo tudakurinda bararge mu mwobo. Alright, wale mnonga haloje asi bya mukama akutisi yabo updates sezo kuruga omuri bushenyi ishaka municipality yagamba hakintu cha cheminyeto kwejumbera omukaruru aka eminyeto ne shaping eta politics yihanga. Yes, this was also expected abokuba akarura ka nakaruru ka municipality nakaruru ke town bamanya population y'yo mu town nyingi nibabwiye eminyeto kana nawo mukaruru gwiro gwinjaba abarkweta ba mu bintu ebi mbabwiye eminyeto umbururu imyeto neto enga percentage mpango kujana babi no gwire abwachi mbabi no gwire mbabi no mwete mbabine ebukubasika updated mbabi namasiko ganyensya noteka tekere kirakorateho harimo kakasente kaka no bokuza kirukira mbwe nabali yabo kubamba karonda banguhirwa okuzanda hamito yamenyeto ngeje so mwene minyeto vulnerable nase either vulnerable or whatever ukushanga iryo mukaruru munonga for whichever side abokuba abo karonda abo burungi baronde minyeto na nabo karonda abo bibi mbonde minyeto abokuba ino bwire ino mwete etire mwamani mingi eta bamani mingi amukere kuba neyenda hata umuntu akubayiza nakura nagira atateka tashinze nsiguhebe misiri yanjye niza zakatera karuru abandaje those thoughts konko umnyeto yayiza na no kuba kine yayiza na boda yatkonka kamanze nteri ubundi nanka uwandaganisa ho murumo akiza abantu we yarabamo ubundi nanka mbe nyenda kubona ka contract nkaka rikabe nuwe amasiko gakuvuga ushanga wahita bamukaruru iyonko munyeto ukutana hona nabandi bakuze even na level of investments
ziba ziringi aha munyeto noreba hatakaruraka tukakatandika 2015 so roughly wasanaga ko kakinyuma bara tukuzo mu data long public long holiday icyo so bare kutanga 2013 fikanaga majingo ngo umuntu akiryo mu karuru bari ubona ko buringwa kandi ubona yuko kuba buringwa umuntu ndijo amani gakendera cyane kino akunda no kugira ngo yayirukana no ombesi imbere imyeto yero mingi so naje ahabwa kugira ngo les municipalities this is also very good for the young people to come up bakargayo n'abantu abato bakereka ngo nibabasa abo kwito nkihanga ibinyeto byo mu 70% in population so baba binji batyo ahabwiki kandi ntwikiza tukebembirwa bayabandi ninga shagwe kiminyeto ni kibembirwa babandi abo kitakukora ekiruko basika neke yazamo ninga by sample sizing by sampling noreba ngo waza kugira ngo twaita application akwenda kushaba chances nyingi aho kandi the majority sange mnyete yisho. Alright, wabare mnonga Edgar tukiri mutugendo misho netuganira hakarura kandi tuza kwa tugambe ibintu binje nakaza kwindura ci omitoro y'abantu omuntasi y'abantu ebe byona tuza kwa tuganiraho kuko bwahati katuzo mukahumuro kace tuza kwa tugaruka abanyamakuru bitu eoza twaza kureba mu district sezinde sitakagire yo baza kwa batwegitaho mutakarga TV West. Can I have your number? Our families don't meet eye to eye. You tell your grandfather was a mere squatter. What's happening? We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. It feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1, Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisdent na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano okozesa Ebisdent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebisdent na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetoro rihangariyona. Ebisdent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero ahwari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumanya bikwasireho gambira abana okwejo ni samazina gatari gabo gonyine kandi hona bajira mukuru babuza baba batetegerize. Orwa kabiri oru otaferwa ntija kwa twine Dickson Cyabaseta turi kuganira aha kuhinga ekinyobwa ekya cashew nuts abinji ninjira numwebuza cashew nuts nishi twinda kureba kunuyo muri imbara cyo nicingwayo so ntuza kwa tuganira na Dickson Cyabaseta kushangwa hanu omurube harwe ari kutushoborera aha kinyobwa cya cashew nuts no cingota no cihamuci tuyine kuguhinga ahantari hamizi kora gute antaramize nko mu rusharara of course cyo kubanza tugira ngo mutaka hingo mu rusharara ni mu kimanya konka go mutogo wa guto mu rusharara amazima ni goma ako ati gukwenda mizi iti gukugenda nabusha na waba no guhinga no gushera mizi konka go gwehahira ego nota honka mizi ogureka mwe ngo gwane gwehahira niho guri kukura.
Nehinda we bariwe akiri nitwe cine Jemima ayebare and of course no mwami Edgar turimo tugamba ebukwatine nakaruru akerizoba kaba division mayors ba councillors babo municipality mayors omwami Edgar netureba obururu bwawire obutantero bwa president na no bwa MPs tukija twafunoka public holiday bitu nindeba still twaza nko mu ibanda netureba bo tubaratira obururu bwabo bwa members of parliament baba forced kubu postponinga abo kuba akabonero kumumba bebese imbere ono shayino kuba akashobize baja reka tukongereyo tukatere erizo batatu twine chumuro abantu baryameramo namwe nawe bizire ko mbyaro hata bakagarakaza Kampala na Nambara injire akakaruru nureba ngo kaza kugenda akatera izo atakaruru kibanda ko necyo busasaka kanzire yabo kuba inabyo burwano planning ntoreba nabamba ko mbata bikansanke mu bato miscellaneous ine kwiziraho ibikote tekatekire so atecyo nacyo kucyabiro ko sine kizabirizemo but it can either be positive or negative kurigera uko umuntu yacikoresa ubwo nako bubire buringwa so chances zurungu basa kushapinga akaruraka bukihomo wabe nasa kusinga buri bute aho ndizo muntu abo twatwina akaboxi akopapara hatu naka machine buriya ukoshanga abantu bakwenda nyanka kunda nanka nzafutera nanka na nanka hato mubamba tera ahagataho hagira mukora abana mu bugambo bizaza mu bugambo kumanya bukibuki hata abantu batanka ba shifting so nabaye besimbere wone nyesiga ngo mukaruro mu kashimeka kabagumire na mnongo mukureba umukongera kwa analyzinga their strengths hamwe no kwa analyzinga ukuba ratambuze akaruru kabo so but generally ninyesiga ngo kibahiro mugisha nabo ukweteka nkabesi imbere then kabaye abateza bakaruru nawo cyabaho mu cyakongera kucencura kuba baronda makaruru nakureba noha ushimye kuba natunga karuraka ndeba kabacara ko bakagumza mbaka te atari umuntu wabira hajira umuntu weyo mukabacara tiyarabamu hati mwana wamugamira ngukwererizo inostera kanda karuru natakuce ningo shanga yat candidate nanka akana hagira umucara nanka hati mwe n'umucara nanka akakoreki oguya musinga so ibyo na imventure mbiza bishapinga okubantu bayate betabe mu karuromo nkahati bambagamba hine nk'abantu abaye abahondanire ahananka abakwatire kagongo PTC aho mukoreji aba candidate omwe then hinabo bambagamba ubupapuro bw'imodoka mwe eje muvu yavuyo nkejo ne shanga yaza mu ko wagambana naka period akabeka roko 15 kukabe na mushanjo ushikati nawe ni onka candidate no wazotaha uteka sente kanje mbire nkatiremu otece naco caza kwe 2015 ko kacebora kwa hato shangori yanubwo buyafuna kandi ka sente so shanga wano wasako ka polling station okahinduraho ubongo bwabo kandi umuntu wamuha weeks ezibiri so yeah hati ngitwa analyst no reba ngo okutabe to analyzing results za ubwahwire hati nizihindukamo abo kwa the trends change these alliances inokuswa affectinga uko abantu barashange basinga karuna mnonga tinka hati ntureba empire nempango neza kubiri hagati ya gaba nabakamhara so but nabo koza namandi abesimbire hagati za bwa MP konka whatever icharabeho tureba ngo abo bwire buringwa bwine effect nyo habwanje nakubenisha banga electoral commission etebekana sobururu ekumbehereze bironka bitano bona ebuhereze bironka 5 days let's say we say 1 week twatandike biri ko kwatandike biri 15 bwa president ebiro 10 ebironki 20 twe twagira umukayanga muyanga ya karuru twagakira mbino abwo no funa mu break y'ebiro bibiri ugakoze umwana da confusion kandi ushanga ata aho umuntu yakwe natero mutari very important uri kumkwata atake itaba aho nagize byatunga
Alright, Timothy Mushabe ariyo muri banda ahitera umuntu tureba akaruru kamani obururu bubiri actually bwaba members of parliament hamwe na naka akaba mayor ba municipality yabo naza kwa natereza ebikucira rgebyo we obari ya ground obundi na mabinji. Timothy Mushabe uri rota on live ahambe hoza TV West akaruru kari muri kagenda kato muri banda. Akaruru katambura n'ishonga kagenda kushinde akaruru ibanda kina akaruru ako kutorana abamemba ba parliament wa municipality akabekongeza ibyo hamwe na no kutorana meya wa ibanda municipality ba candidates bahi nyabo ba candidates bahante ba member of parliament. Kandi koko banga ishinga menda ya antebe ya member wa parliament aba ibanda municipality none bameta agabatita ogwa ine bendera NRM ndito bameta hasta pio betungura obushinga independent ando ndizo bameta innocent bakamhara na wa ishinga independent atruka openda kutangaza hokache akabanga gaterwa nobundi bitwiza kongeza bwayo wana yakushanga ngo candidate omwe ayabe nayo twa Rashid Kiramba okushanga habara kusefa ko akabonero ninga shi akamanisha kabiri akiya akavisa akayi nakamanisha ko mupira kandi we akaba nakamanisho ka omugindaro ninga sibine paso kinga kongeza bwayo okuterwa izoberi nano kwa meya obwa ba municipality. Konka ikindi bwana yo kongezwayo oboya bire na itombita kungu akabonero kakaba katarko kandi yiza ya abukusanga yashaba ngo arabuka mboni yobe kandi pia ileta habaroti twashanga tine abakandi bashatu umuye bakandi bitwana aha bwachatara habaroti pepo bwahati akashaba akahandiko mu kitongore cya EC okwari kurba umukaruru nicyo cyaretera izoberi kandi beto bwe Rashid Kirangwa atari habaroti izoberi ukiri kumasangu abantu bibanda municipality bariyo no batora n'abantu bashatu ahambere yo bwamemba baparamenye kandi tanapu y'abantu mu kutera karura ka erieto bwahati tana perseya wano geragera mchana karura ka RC sayo bakarigiremu abo koresha y'inyemerire polling station ya Bugarama dimeshangwa omurebeshe aharuterwa honorable agabatita kaneshe y'abantu barya omarayini ejo kutanda honana ubururo bwa kwiro bwa RC sayo babe mashanga umuntu mwayo marayini ninga shoka maronke shaha tutakarebera mutezi wa karuru. Twaza gamba aha nkoresa yobo bomo bwa BVVK okwe bwakorera izoba ninga ubwo bwakora kurundi abo kuba buri mutezi wa karura afikaho reba nakagamba success ekiri kumanishangu buriyo no butambira kurundi mu yawo. Okay Timothy kandi akaruru kabameya ko kari muri kagenda kata nakoni kakirwa utembe mtu arukutera meya no arukutera memba wa parliament ekiri kumanishangu abayizumbira mukaba memba wa parliament no bayizumbira mbwa meya. Okay webare mnonga Timothy kutisiaho updates ezo okuruga omuri banda municipality kandi obundu konjeraho twahika kameya turebe abantu bashatu nubo barimo no bahayahayana municipality ya Ibanda itukureba Johnson Kanyomozi ogo nuwakwasire ebendera ya NRM twine Deosident Murinde ogo ni independent hamwe na Anslem arinitwe ndikora owekibina echa PFF Edgar ebibanda ninjira wabhur obundi no bajire katera omwe obubabe bashobiza kabonero obwahati nawe tachere mu karuru. Yes cyoche be kunagoreka ngo ubu nako ubu no bwire buringwa umuntu kwindura hantegateka
ku rw'2015 hatike birabe na mushanju ngo jiriyo mwe sente zirone zishohora manya dorere yakugambira ngo handikira abayito commission manya nyine waraze kuza Kampala kugira manya bakakweta nkai so eza ne sente wota kwesiga kurungi umye sente nabasauta utagumizamo kandi nekindi ni cyo mugisha nabari abandi abo kubaho hakinde nabo akoyisembeye nabo kugira uko batankaniye gukora konka aha side y'abatezi bakaruru ningera ugu ya setting a record Rashid etabonira abatezi bakaruru abo kuba niyo watumira twayongeza yakaruru kandi hasa yonyine niyo wenko tare yakapapura hata n'abahagize be tubakumanya ko gutora kati tubaro so tubara akapapura kandi na workshop ngo bamwiyeho so nicyoreka ngo again civic education na n'ubugunzuke bw'abantu bwine butwine kubutaha revendijo waye shara mukagete kanzo mukaruru umanyangu waketabamo usubo mutuma you see akaruraka it creates a following jemima waye simba noza kugira abantu kugira ngunywe kuri aho tari abantu bagambirira someone who is standing before you omutari nkoko mbara na chweza ingiri yawe ari nkoko manyo mumiramzo ninga hibeteranira abandi aho nakwemera ba agents bitu ba coordinators bitu abituweta kugira ngo nakutera hombiri somewhere yaho utakureba then asha yamheri yako box yashanga niwe taro kandi ikitaboneka ngo washangoruna n'umunyeto gutimanya kwa kwingana kwashangoruna n'umunyeto ni uri kora nk'ikintu nk'iki none setting a trend which is negative on your record ahabo kuba nyensya ibintu nk'embiza kuzura against iyo mutajatu takushara munyensya katkoreje tujya na mujumbara ko muntu kandi generally ni nkirebe rashishanikiye cy'abantu ubona kugira ngo wabagira mu karuru gumizamu ayicyo kubasika aho rabano ndakurugamo henshonga kandi ugitangaze abantu bana bacimanye then nabo bonka omituma betekateke bamanye ngo candidate witu tarum so icyo cywere umukutera karuru nturebe umukarura kakuterera kirake biro 22 ayito bentera ba city mayors hamwe n'aba councillors n'aba district chairpersons tukantura abantu bari no positive bito mukarura tinkarebero muntara no pozi nawe yabariyo ninjira tikambanyire no mwe nicereka cece kandi waza kareba ohiraho go warubirizi abasigara babona imyaka yabona imyaka yizaniye kura then watu wari abaza districts zindi reba za Shema maybe na Arona wo kukana weza kusigatana kura abasigara n'abantu abizana bakura icyo rukoreka ngo egina municipality emyaka yayo twayeka ngo emyaka y'imyeto aba nabantu abinamane then opportunities manyano reba district no mwanya utangiye bembera jafu someone was can even say ngo bwa district bugumira ku kiro bwa MP ahubwo kuba ine kutaranga je district yona oyine kuzahabura hamwe kandi oyine kuba resident oyine umuntu wabo burikire so it is very demanding nchikwetaji samunonga kuchira haya handi kandi ochishohoreza muna munonga konkati ko bwa MP bwa divisions nabwo buri nkobwe konka bunu bwa urban centers bunu bw'endembo yakanyite no manyite mbara state kakebezi akataro wenka so icyo kweka ngo ubwa state na sendembo harimo haya na kwango aba opportunities that come with the cities state myanya y'endembo irimo ibintu bingi by'emishuburo irimo za projects nyingi za zebitongore imihanda yo kurira mu I would say ni bintu mingi so abantu mbatera muto cyareba ngo cyo kwesimba nkayi municipality no bojo someone will tell you ngo michende to Rome town so people would want to compete for these city positions or urban positions abo kuba they come with a lot of opportunities ashanga yafugira ibinge byatungiramo kandi cyumuhera we ko muntu na family then na abakwa naye bembera ati twaza kureba ombururu obuhuyire twaza kureba mu district
nkaza Kasese district nkarukunjiri abunda itubent mangu na habari opposition ya mani ntureba NRM eyonjire ku performing aje tujene performing ajabo kuja ekozire birungi abo kugireresere bakandetse abarungi abo acece bina cha NRM chonjire ku performing aje omu district nkezo hatuire mu opposition ya mani NRM generally na mnongo mu western na nangwana no musinto etanche penetrating ayo erone yoreka improvement konkanyo wonko muntu analyst tshuru kuntangaza egen NRM kine kibina ekyase myaka 40 mbwebembezi cyaki takubase kuri icyo kikora ki wotako wa ibembere myaka 40 ukashanga ni bari kusindikiriza bemasa ni yotari mwebembezi then again omunabo omyaka 40 ejo kibahiro mu gishabaye bakora structures za party from top to bottom abo kwana hati watandikira LC1 na mutima aka LC1 bakatera ryari abo kubana hati people will say you ngo twaronzere nka flag bearer wa LC1 niwe LC1 chair person nuwo bwazini actually abije mamangu nakakoma primaries very good so that was the narrative ibatiro that favors them konka these structures is roho habwa pate yabo ichwerire ryo pate gukora kurungi hati washanga at every level no buciko butari hansi yemingo eshatu na bina keminyeto manyaka bagurusi bine aka general bine so obukoku akaba kazi obukoku bugita burikabika kina abantu 10 for instance LC so n'abantu nkankaga na flag bearer wowe kana abaine support okwe yes na ine support mpanga hende kampani kwari independent so through the structures mchokureba na hatu bona bingi wareje mu kuyanagamba ati otubentera abaine mbaramo so ureba ngo because of those structures and their numbers you create a strong mobilization tool no ina abantu bingi abakwasa kwera mu mobilizinga akaruraka so no enda kwikira njibani chikwanguhira all right TV Western Hinda tuchiremu tugumza mu misho and of course ntureta updates okweyona hori otakati na itoturuho kuhereza ebirumu nibigenda omisho omukaruru akerizoba ayitukuba ntutera ba municipality ba mayors ba municipalities naningama municipalities ntutwinemu nkabushenyi shaka municipality shema municipality ntungama municipality ibanda municipality nanahandi of course na ba division mayors twarenko muri mbara tuine division mayor owambara city north tuine nanakaruraka division mayor aharimbara omurimbara city south aindu gambira abanyamakuru bitu bashira mbyanga bitari bimwe na bimwe nibaza kwana baturetera updates ezikwatirine nakaruru tuchiri umuntu gamba akaruru kine impact chi aha mituro y'abantu na nentunguka yabo yes ada kugazo kachenyuma ashobagamba cha NRM okutanaho na nobo bundi akakonka basa kugira mu intano so nkemu abo kuba umuriyaka ntuza kufuna surprises za independence binchi ho bako wininga tufuna na surprises zebindi za parties ezindi so hakugira abandi abo kusingayo ahabwachi akanakaruru akara abani nakuna nachore kiri akanakaruru akarumu old town category y'abantu abarukatera netane hona neje ndizo abo kuba abana abantu abinde business interests abane income interests kujangu mbeni ntobane ikinyi zemushoro bebe mwenu bine kubita mwamana barebe ngo ba creatinga a voice that works for them na mnongo mbwa meyo ntsakureba ho ba meya ninga ba councillors tukureba mu
abatari director mu NRM because naba NRM bakaba bari nabo bingi baturana na independence obundi abinje no baba NRM nenge bakamusengo primaries mbona hati yagaruka ningo mwaka hakanse byabireho mu karuru kabo ka pate yagaruka kwesemba but surprising not all NRM abo kuba if a party has built that strong name others have mbagiye shereka abo ko mbanyango no kuza kubonda ki ubutembero abo ubutembero no buri so kujana mana na kati za structures ziriho tarahindika munonga so nashtama baramabare abaramu that's why ware mukarura kahwira ka primaries kana amana gabegarumu ore sente zabezurumu ureba ubuvyo yaberumu urango it was a do or die because they know baraba kuri anaba kwa have flat they will have structures tubare mu kushoza munonga all right turi tugamba aha kintu cha impact yobo bururu aha miture hamwe n'entasi ya yebyanga yes akaruru twaba tukatire omburyo bwako akaruru twaba tukorese omukuchemerire it is something that is very good abokuba it is the voice of you as a citizen ndira kariya ko umunya Uganda naso ko muteze wakaruru kugira ngo buri hamwe tinkwekiraho kunga kugira ngo tinkwekiraho jemema kambe niyo natuma niyo kuza kumpikiraho abokuba ebinkunda ni ndeba ngo nubizwana kurungi na nombi yo kugezaho kushera nasho mbi yo kugezaho gukora so omu buryo bwako abebe imbezi na mnonga abturonda ombonako RC5 abutata na bibiri haturiyo municipalities then naturaza hamagombora emerka abonu bo bantu abo twata yitwe nkabantu yitwe nkabataka uguntu umuntu wano manyangu kutuba kumba nyenda ebara hayo manye ya ABCD nyenda kwizo rente zanje bahaki uguntu umuntu kugira ukirukiro ukanogambe uremeza bwaho uruguto rwitu rumaze rogwire buringwa ubundi MP nabasa kuba kumba hari konka ugucyamana RC3 nuwa kuba na rakwa kwikwa so wabo twaba tukatire omburyo bwako ntwaterira abantu abo abakuza kusyamara kagitu ayigashimye kubana gahika kandi nabwo twakatera omburyo ombutari bwo nakabere karuho nkaza kurugaho abo kuba kutwabirika ngo washanga twakatera nke sente ukashangiye amani ugatire orampe nuwenda ahereze abo kwa nawo kala heze kuzaho nakwa nawo ndesente ziyatira cyuma nsangibona abareni bahaza nkaza contracts nkezi nza kuba star kore bishimira abo kuba mbabine kubanza bamuhereza hweze na warugaza hweze yakwa yabahire so iyo nwasa kwakira 12 konko shange no vuge gari no jikanika burizo konko shange no vuga bikino jikanika burizo ushange no vuga motoka no jikanika burizo ushango ine eduka abantu bakwiza epufu ne siba ne nanga abo kuba nakasente kake akakuwa yakire ashaje kutera karuru so omuburyo no kugira ngo kayenzere ka electoral commission nangwa nita abantu through other structures za systems zitwine tuongere kugunzura abantu bamanye nubuzunanizi bwacyo bine na mnonga omukaruru kandi akaruru kagira makuru ki tureza kumanya ka omukuru wa karuru no kugira ngo cyo busasi umwe nureba nkana cyo rekirengo one of the challenges we are having as a nation no kushanga twine wrong role models abantu babi abo kureberaho washanga umuntu nakugera for instance unkora ize kutera karuru tahi ngo takarinda notamuhereza amanga notamworeka amanga karuruke utamanyegana twenda tugumeho bakabare abe namanyangu akaruru kanje kashohora kurungi ahamutuma ariga yeze amanyangu umuntu unani nyenda niwe yarabamo kandi cyabuza kumukora yatachikozire kiyandaganisa yatachikozire nyensi yamubanje nari mbase kuhindura so watugira ngati kuturazeho ngima mbereke mutahi really that is a negative communication which impacts on service delivery, which impacts on the social well-being of people. Omundo shanga entekatekaye yabe nafu omukwate namani gakaruru no wonder ushanga totabata kwata kwate sente wakati bamanya mani gakaruru twaza kureba already so far ninjaka nakaruru ko murundo gwa kashatu no bundi bucura umuntu buyije iwe nkora umunaye obire nayitegereza ebyo kutera karuru omwihanga
ukabe no suggestinga ngo inka election commission twaza kutera ubundo buru ehindure musha. Yes, icyo kubanza munonga electoral commission ikirize ngo turiyo mu digital world ubu bwagabwe tutera tukorese machines. Barashaba beire ni bansheka tinchi firiho